Ya Valuatu ma le whanwalo I le paia Malumalu Aso Fitu tātou te tutulai ia ai o la awina mai le sā o le fionga ia SEIULI po WALLWORK. Tātou walana mai lalo.
O le avanoa whapitole nei e molu mai ei vale lofa ma teu whungala au. O maia
ina tātou tāpua i atu ia io. E moni, o te whai atu ia tautou, e tangi o tau ma tau whai tangi tui, ai ori le lalolangi, e ti ngā o tau, ai li ua lo o tau ti ngā ma ori. O le nei foi, ua maua nei o tau e le ti ngā, ai tātou te toi wheiroa i mau, o na ori ai leo o tau loto, e le ave i se ina foi e se tas, lo o tau ori. Nisi ia o whitalinga al whaola i on so, teimi o puapua ngā ma ti ngā, teimi o whasauina o le soifuanga, a ua tā pena foi Iesu, e tu muri ma le larolangi a e fio atu i le malo o le langi, le mea nā fio mai ai. Le so, e ave ailo leo vai, e whai masui o le sunga i le teitai o le kalisia Aso Fitu o le toi Afio Mai Samoa, sunga ia pastasione o sange, Malumalu le pulenga whape foi i le kalisia. Ia e maise o tātou ainga na lua, whaltua ia sua, o le nofo alo, e mori atuai le ao whatalofa, le ao whawheiloai, o lima mawhanawhano i ova e fusia ai teimi whapenei. O te whapea atuai tā lofa lava, le mamanua Samoa poto i le so, tā lofa lava. Ua mamalu mamaualunga le nei tuaso. Le ua Afio Mai le fionga i le ao le malo. Fionga i atui ma le lifano, ma le toa, sualau vi le lua, ma le masiofo. Whamalo le folau whaftai le manatu mai. O lo Afio Mai ma lau masiofo, ua mamalu ai le nei Sauniga o le tamai a SEIULI WALLWORK. Sulau sunga i le palimia, tamai tai palimia le fionga, ia Afio Mai Naomi mata afa, ia whamalo i le fionga le palimia. Whaftai le sumai ma Afio Mai, wa matangofia ai le nei sauwhainga malu. Sunga le sui palimia, le fionga i Antoana Ponifasio, whamalo le whatasimai ia malau masiofo. Fio le fionga i le whoftalai, fionga ana poli o pari i te maspau, whaftai le fio masumai, whaftai le awai mai. Fionga le whamsino, ia sa tiu simativa perese, whamsino sili, ma le vaenga o whamsinonga. Whaurulunga matanga renga le malo, ai mai se le lasi o le paia, o e ua matangofie ai le nei tai au. O tau mamalu whare malo nisi o la leo ia di whamtalanga. Ia mātou te aso atu malu vai puenga, ia i loutou Afio Mai. Ai o loutou whatasi mai, ia le tua i loutou awai mai le nei aso, whamawhanawhana i le wharetua Iasua, ia e maise foi o le whanau ma inga na lua. Afio foi sui mamalo le malo, ia maise o malo mai whafu. O e na malanga ma mai matawasa mai vasa fia, o na ole manatu e tau na waile nei whamoe moe. Ia vi ia le tua. O e foi nei ia tama ma alima tamai tai, o avele, i le asosia tama ma teine tuai o avele,
ia whatalofa atu ia tutau le nei foi tuaso, ma le nei tai au. Le ngata I leo la onga, le ripule, ma le malu li whai aonga, ma tamatai whai aonga, ma le aonga ia vele. Ia whawheloa ia tufo ia tutau, I no tō whamalo lo mai. Ia e maise o tu umalawa, ma malu tawe, ma malu Samoa poto. Ia nunu atu. Ai tātou o baia le ma malu le tua, o le malu silisili ese, le ma malu e o pito lunga iai me uma. Tātou whapea ni ai, vi ia le tua, whaftai I lo mafuta mai. I le nei Sauniga o lo mamalu, e silisili ese lava lea, e mātango fie, ma mātou maua I le whananga mai lau fio. Pawhenoi atu I ainga lua, I o tau tūtele mo tau tūtaulangi. E manatu le ale o lavas whamtalanga, al whaife au, I o tau pa ia whaleanga nu. A wao sa mo o umana tofi. E lei fo stasi em whaiona I toi ave seina o lo tau pa ia, mo tau mamalu whaleanga nu. Ia e o meia le swafo ke riso, o lo tātou whaola. E au te tele ai ma manu ai le nei Sauniga mamalu, wa tātou amataina. As we gather here today to celebrate the life of SEIULI Paul WALLWORK, we remember a truly remarkable individual. SEIULI Paul WALLWORK embodied the true meaning of service, dedicating himself wholeheartedly to making the lives of others better. Their kindness, his kindness, compassion, and unwavering commitment have left an indelible mark on all who had the privilege of knowing him. Though they may and he may no longer be with us in person, the impact of his legacy will continue to inspire and guide everybody and us. Let us take comfort in knowing that SEIULI Paul WALLWORK's spirit lives on in the countless lives they touch and he touched, and the countless hearts he uplifted. May we honor SEIULI Paul WALLWORK memory by carrying forward the values he held: dear service, kindness, and love. And may we find solace in the knowledge that they now rest in peace, his legacy forever etched in our hearts. Family and church members and friends, welcome to this service. Pamanuia le tua I Sauniga ole nei aso. Ole I lunga nei ole whata lo iei le sunga I le teitai o ngā ruenga I Samoa, le Aso Fitu ole Afio Mai pasasione au sange. O ia leo le a whasoina ia se upu whamawhanawhana e tō matau ai ia le tina ia sua whapefoi le whanau ma whanau. Ia maise le pa ia ma le mamalu tawe e le so ua whatasi ma poto mai. Sunga ia to le foa ngasanga o le teu tupe o le kalesia Aso Fitu ole Afio Mai o la ia Sauniga le tātou tāl whaiu. Sunga I le whaiwhau lo tūtau sunga Pastor Paulo Pelnato le teitai leo le tanga renga o le kalesia Aso Fitu I se la whai o ia leo le a Sauniga ia la tātou tatalo. Ia whatasei ma le sunga I le whaiwhau ia Pastor Willie Tino o le teitai lea o Autalavou ma kalapu sue ala ma kalapu sue ala. A le kalesia Aso Fitu ole Afio Mai I le Pasifika ao e mau I fiti ia mau ia lea o le a whaitauina ia le fionga pa ia le tua. Ia whamunia tele le tua le tātou tapo inga
ma ianga le mai pele tua I le folaunga o le so. So a mat whanau, ia maua le toa mat whire mō. Ia ai mai se I eile nganga pa I o le atua. I le swafo Yesu. Amen. O le tātou pese I le pese o Saunia, a peise vai tafe, lo nei whire mō. Tolu se lau sifuru le vinga o le tua, tātou te tutulai, ma matai na il tātou Sauninga. Lalo tātou Afia, alala mai lalo, please be seated. Ia e tūlai ma le awatele, ia e walaulia le Afia o poto. O in mai au fonga, au leo lau te ta ia I tātou se talo.
Tama ua matalupe le seunga. Wa malu maunu fo'i le nei tuaso, ma le nei taiao. Wa o lea ua poto le whainga malo Samoa. Le ngata i lea o ulu o matanga luenga taitas o Samoa ua poto i le nei tuaso. E mamori atu ia te oe le whaftai tili. Whaftai lo walofa mlo wanga lei. O le whamoe moe sa lupe o lea ua taunu. Sa mato mawau whau pe tua mania ia le nei aso. Ai whaftai tili le atua i le saunga le mu, ma le file mu, ma le mamalu. Ua matou langona ina. Matou taritonu lava tama o le nei tama li i ele whaingofie lona to e sea. O matou loa wa o le ua poto le malo. Ua poto a onga ka le sia o susunga i whawhengainga o ulu o matanga ruenga. E moni mawina le nei toi taimi lai titi a o mato iai i lunga o whunga ele ele. Whaftai o ilo mato tua i au mea alofa e tele na e fua ina i le nei tamali. O le oa mantama o inga o le atamai. Wa moni mawina i le so. Wa tumu le nei malu. Wa manuia a inga alo mawhanau taimi o a o onga. Sa te le lona sao. Mauti noa e le ngalo, e le whangalo ina. Le nei tamari. Moni ai au afionga e sili le alu i le fale o iai le whanonoa. Ai lo le fale o lo fai ai le ainga. Ua mafuli le la au mawhala. Au afionga ia e whamanatu mai ai se tasi. Sa te lero na sao le ngata o le malo nuu e kalesia ai o le a ingo foi. Le momori atuai le whawhitai. Mato te mauti noa o a fionga le atua ua tae le ipu auro. Ua ngausia le meta avili le vaieli. Watu ua le malo e seo mato tama. Lau au auna o le sa pele i le ainga alo mawhanau. O le sa manatu iai le whaululunga o e kalesia. Sa te le lona sao tama. Whawtai tele i loa lofa mno wanga lei. Whawtai lo whaunga ina o lea ua manuia le toa tele o i mātou. Manuia alo mawhanau. Ona o lo whaunga ina o le nei tamari. O mātou poto i le nei aso e whato whātua i a te ia. To e whamanatu mai ai, ai mātou lona tā ua, a o mātou iai le nei lalolangi e le tō mau. Talo tamā, o i mātou umalava o tangata sala. O lau au na foi, iai le au foi le me te whina ngalo ai. Ia e lofa ma whamangalo i mātou umalava ua poto. O na mātou iai ma muli mawina le nei tuaso.
I le nei au na tāua. E toi whamanatu mai a te mātou lona tāua. O ani mea ua whale tonu la ua auna mai mātou umalawa ua poto i le nei tuaso. Ta mā o i mātou uma o tangata angsala. Ua le au le vi inga i a te oe. Le ase mea ua mātou mawhaia, ta mā. Ma lie lau fina ngalo. Pau o le mea ua ngata ai le mawhaia o i mātou umalawa. Aina ngata i lea o lau au auna. Whamangalo lo nuu o i mātou uma. Whamangalo le malo Samoa. O i mātou uma o poto e peo se me tatia i malae lo sila mai. Ia e lofa ma. Whamangalo mai i mātou. Mātou talo mauti noa o le manuia o le nei Sauniga o Lalovaea. Mātou te talo sangaina le mana o Lauanganga e awali tia ai ia le nei Sauniga. Mātou te whaalango malosi i le mana o Lauanganga e fesoso ani i le ainga whanonoa o i mātou uma ua misia le nei tamali i tāua. Whamole mole whamangalo i mātou uma. O le nei whaputonga mauti noa lava ia o i mātou o tangatanga sala. Ia e alofa ma whamangalo mai i mātou. Mātou talo ia e whamanuia i le nei Sauniga. I lona amataina se ia o atu i lona taunu unga. Talo i ailo manuia whapitoa, whaletua i asua, alo ma whanau, ainga ngalua, ia i aile ma whanawhana o oe lo mātua tua. Se taimi fo i luma ma lato whafonga mātou whalongo i lo finangalo, lau upu fola, ta mā, na pau leo le awala, e maua ai, ma mautu ai, ma mauti noa ai le whamoe i le ola. Wana e whetalai i aua fionga. Wa e te manatu i le manuia. O tangata. Ai le o le malaia. Tauna ia ave aua fionga fola. E toe whamanatu ia te mātou. Le i unga le ngata i lea o le tāpena ina o i mātou umalawa i le langi ma le ola e whavavau. O le talo lea e ala atu li suafa pele o oe Iesu lo mātou ali i mo le mātou whaola. Amene ma, amene. Le avanofa aptone nei o le atu inatu mo li mau. I le soifua tautua, ma le soifua auauna, soifua ngalue, o le sunga i le SEIULI, Paul WALLWORK, e le ngata o so tātou o tunu pele o Samoa, le malo, ia e whapea fo'i ia ainga ma le kālesia. Ma le atu ina toi la avanoa le nei le ia fionga ia teito edi tuiavi ina te whasosoina. Now is the golden opportunity to be given for the testimony and the eulogies, reflecting back on the life of SEIULI Paul WALLWORK, his service to the country, to the church, and his dear village and family. Avanofa aptoni. Afio Mai le malo, tui mai le ifano, wa al toa sua lauvi, le lua, masiofo, pa mausili le inafu. Honorable Prime Minister, distinguished guests, family and friends. Rarely is someone as large in death as they are in life. SEIULI Paul WALLWORK, the exception to that norm,
and plenty of other norms and thresholds. O le afiafi ana po i le sauninga whaaleainga ole Susuga SEIULI Paul WALLWORK. Sa o tau whaafonga ma o whaalongolongo ai i le tele o molimau ma whaasoa matango fie e winga e whaasino i le soifua tautua ma le ola au auna o le Susuga SEIULI Paul. Peitai o le nei taiao e pei o na e sila il tātou Paul Kalama tusia. O iaini mo mau tāua whapitoa ua finangalo i le Susuga o Julia ma le nofoalo vai ane suafa. O le aave iei ia ni avinoa whapitoa mo sa lātou whaasoa i le nei taiao. And so without further ado, it's my honor to welcome to the pulpit the Honourable Afio Mai Naomi Mtaafa, Prime Minister of the Government of Samoa, for your address this morning. O te whaatulau atu le paia mawalunga o le nei Sauniga. I le Susuga ole Susuga le taitai o Sauniga, taitai fo'i o le kalesia. Whapea ia le nofua whawhiangaiga ua mwhai on tātou whaatasi ma mafuta i le nei taiao. Wa Afio Mai lau whionga le Malumalu ma le masiofo. Wa Afio Mai le paia mawalunga o le nofo atofi i le tawhatolu o le whainga malo. Lau sunga i le whalitua i Aso Julia ma le nofo alo. Paia mawalunga o ainga na lua o Paolo Mangafa o le Susuga SEIULI. Ia o le paia mawalunga o Samoa ua poto i ona tūlanga whaalupe o te whaatulau atu. O i tu aso whapenei, e whaamaunga ngana e le poto Solomona. E fōa ina e le atua i le tangata lona le lei o na luma. O le poto, o le iloa, ma le oli i lona whaiva e whaimona. A o le mau o Samoa, e mafua o na funga matango fie le whanua, o na ua malie sua o le vai i le tautua. E mafua o na i tautalaso ngā ruenga. Ina ua ni wali le tausi tapa au, ma le osi a inga le lei. E afua ai o na saidi mafua le lei, ma tausili i le tau le leia, ina ia mapo le osi ngā taulanga. O le anganga le nei, o le nei taiao. Ma le awai mai o le tātou mālo i le toe Sauniga o le tamā i le Susuga SEIULI Paul WALLWORK. O te talitonu ua ta oto i matango fie, le talaanga o lona soifua tautua matavela i le tātou mālo ma le atunu. O se tamali ina i longa lona sao, i le tapueina o le a o tauina o whanau o le atunu, i tūlanga taua onga. Ma o le tūlanga mautinoa, ua mautofi, ma maungaruenga le lei, alo le atunu una o ina SEIULI, i le kolisio a vele, mai le Afio Aso Fitu, se io atu le Afio Valulua. Na avea mawhaululunga, o le mtanga aduenga, o tupulanga talavou, ta alonga maanga nu. Mai le Afio Valutolu, e o atu i le tausanga luafe. Ma e tele, wha moe te tele o le malo,
Sa ia tau la mua ai le nā vai tau. E le tau whailo lo na sao le atina e o taalonga i le atunu. E le ngata o ia o stangata taalo i longa. I le tele o tausanga i le taalonga o le si ngā ua mea mafa. Ao lo na sao tā ua. I le tapu e ina o pūlenga le lei o taalonga. Ma le whaafaile le ina o tā leni a whanau ta alo a Samoa. E whapea fōilo na sao, i le una ia o ati nae ale malo, ma pūlenga le lei. E tau ala atu i komiti whaatonu sa ia ngalue ai, i tausanga e tele, mō le malo. O le ala lea na whaai e ina atu i ai e le tātou malo ia SEIULI, le whailonga ma le pine tau aloa Samoa, le ofisa o poloa inga a Samoa. O te whaaleo ina ai le whaafitai ma le whaamalo a le tātou malo, i le tautua SEIULI. O se tamali i sa whaia le tautua malo, ma le tautua atunu, awa sa pele i a te ia, lona whaasino manga. Sa ia pulu nau, ia tū mawalunga le tanga vai e lona atunu, i le vā maisi atunu. Sa lotu tele, matoa e whai taulanga, mo ona tangata. Lea, ua malanga ma folau atu, i le tātou nuutu mau. A oana ngā luenga le lei, e muli atu ia te ia. O te whaafitai atu, i le whalitua i asua, whaamalole lo tele. O te talitonu, sa lua au whaatasi, ma mulumulu au foe ma SEIULI. E su i le ula i a tau i le tini, au wā lo lua soifua tautua. O le ua tele o na langi soifua, e pine ai le tautua a SEIULI, i le malo, ma le atunu. O te taofi, o lo lua tautua, fai whaatasi lea, mō si o tātou atunu. E masani o na mo o le vaunga ngana, pe a whai e whaia se tasi o poutu toa. O na whapea lea, tālo sia, ia so o le whau, ma le whau. Pe au ngani foi, ina aua, na i mawai le masina, ma tae na i lona malama. O le talo lea a inga, o mo onga ia, o le tātou malo, ma le atunu. E mafua i sea, e mafua, ona o le nau, ia aua ne i mawai, pe mou ngā ruenga lelei, ma le tautua, na whaia e tua a, ua tofa mai tia sa. O te talitonu e le o mawhai, le whaamanuianga i loutou ainga, i le tāleni i tālonga. O loo tū mawalunga ai Samoa, ai mai se le tautua i le malo, o loo tau aveina, e nisi o alo o le sunga i a SEIULI masuka. O le mea moni, o loo so fau, le tautua a SEIULI i le malo ma le atunu. O le tatalo le tātou malo, ia whaamawhanawhana le anganga o le atua le paia o ainga, o paolo mangafa, ai mai se e o lo tangi mai ala. Ia whaloteleina le whaletua i asua, ma le no whaalo. Ia tafi mala, le whainga malanga a SEIULI, i lo tātou no moni. O lo whaatali mai ai lo tātou whaola o Yesu Kirisu.
Ia manuia lau susunga i le taitai o le Sauniga, ai mai se Samoa ua poto. Soifua mai ia manuia. Malo i lau fionga i le tamaitai palemia o tātou malo, mo le saunuanga mātango fie le so. Te iloa sau se i tū la, maua le anga tono lau saunuanga e se sui o ainga na lua. Thank you, Madam Prime Minister, for your presence today. You honour not only the memory of our beloved father, but you bring us great comfort in acknowledging the service of our father to his beloved country. A ole I whaalaua I la tātou Malumalu lona lua, ia e tautala I le whaitete ma le whaaloalo, whaamole o le whautuanga tuane au au tafo a tātou telefoni o lo pa o matatangi mai, whaamole se uma le tātou Sauniga ona toe tile a lau telefoni whaamole, a mole taimi nei, mole Sauniga nei whaamole, please switch your phones to silent. Peon e tangtanga I ane I lau Paul Kalama, Tustusia. Our next speaker is Mr. Paul Koffer, MBE, an IWF Hall of Fame inductee for outstanding achievement in the field of coaching. Mr. Koffer has been involved in the sport for over 50 years as a weightlifter, coach, and in administration. During this illustrious career, he has journeyed with SEIULI WALLWORK, trailblazing, pioneering, and develop Olympic, Commonwealth, regional, and national medalists. Currently, Mr. Koffer is the General Secretary of both the Oceania Weightlifting Federation and the Commonwealth Weightlifting Federation. Mr. Koffer, this opportunity is yours. Good morning, Reverend Ministers and servants of God, Sua Julia WALLWORK, Jerry, Elaine, Anna, and all the WALLWORK family, Your Excellency, the Head of State and the Good Lady, the Chief Justice, Madam Prime Minister, Member of Parliaments, diplomatic members, distinguished guests, ladies and gentlemen. As you heard, my name is Paul Koffer. My relationship with SEIULI WALLWORK goes back to over half a century ago. It was a very sad day, the 14th of March, a sad day for the WALLWORK family, a sad day for the Samoan community, and a sad day for the sports community all around the world. On that day, Samoa lost one of the most esteemed sportsmen and sports administrator. As we all know, SEIULI was a sportsman at the highest level. He was an athlete, an administrator of sport, and also he was an educator. Some of you may know and some of you may not know that Paul injured his neck while playing rugby in New Zealand, causing him some serious injuries. And after spending time in hospital for almost a year trying to recover from his injury, he started to do weightlifting in order to strengthen his muscles around his body.
A great believer in education, Paul and Julia moved to Sydney in order for Paul to attend Sydney University and to gain his degree in education and teaching. It was during this time that Paul took on the sport of weightlifting seriously. He trained at the Burwood Police Youth Club under Police Sergeant Bruce Walsh. Paul was one of the first athletes to train twice a day. In those days, it was unheard of. It was absolutely incredible. But more than this, and you all need to know that Paul worked 2 jobs in those days to get himself through university and cover the cost of his living expenses. In the very early mornings, 3 to 4 days a week, he worked at the Sydney High Market. In addition, 2 to 3 nights a week, Paul worked as a bouncer at different clubs in Sydney. His community spirit was so good that he would sell chook raffle tickets at 2 local pubs in Burwood in order to raise money for the young youth of Burwood. Within 2 years, he achieved results in weightlifting unmatched by any Australian athletes in weightlifting. He was nicknamed in Sydney the Gladiator because of his superb physique. All lifters in Australia wanted to become like Paul WALLWORK. And it was in 1972 when I met Paul for the first time. He was competing as a guest at the Australian Olympic trials for the Munich Olympics. In those days, there was no Samoa Olympic Committee. So unfortunately, Paul could not go to the Olympics. But he was so good and so well liked that Australia invited him to compete at the trials and to push and inspire the local lifters to better performances. We're talking about 1972. I was selected as a referee at the time. Paul and I were the same age. And so the friendship for the 2 Pauls started, and it was spent more than 50 years. Paul went on to represent Samoa at the 74 Commonwealth Games, winning silver medal, first silver medal Samoa ever won at the Games. He went on to compete at the Pacific Games, collecting gold medals all the way. In the area of education, in his younger years, Paul was a teacher and a principal who shaped the lives of his students beyond their classroom. He instilled in them an interest for learning and confidence. His impact on their lives was endless. I could say, in the words of Albert Einstein, the value of a man should be seen in what he gives and not what he is able to receive. In one word, Paul WALLWORK was a man who gave. But for my friend Paul, this was not enough. He needed to have a larger footprint where he could do good for his love of sport and the future of the youth of Samoa. And so he became the permanent secretary for the Ministry of Youth, Sport and Cultural Affairs. His non-nonsense approach to administration saw him running the organization of the 1983 South Pacific Games. In 1987, Paul was appointed to the AOC. Then in 1991, he was elected president of the South Pacific Games Council. In addition to this, he served as president of Samoa Rugby League, Samoa Boxing Association, Samoa Weightlifting, Samoa Wrestling, Samoa National Olympic Committee, etc., etc. Paul created a phenomenal legacy as an athlete and a sporting administrator. And in recognition of his lifetime dedication to sports and service to Samoa, SEIULI Paul WALLWORK was awarded with the prestigious member of the Samoan Order of Merit. That was SEIULI Paul WALLWORK, the man who remained true to his Samoan heritage.
In 1990, Paul, together with the International Federation, he was instrumental in creating the Oceania Weightlifting Federation in Melbourne and becoming the first vice president. He served the vice president role from 1980 to 1992. Then in 1992 in Auckland, he was elected president of the Oceania Weightlifting Federation. And with my election, the same year as General Secretary, a unique partnership was formed. From 1992 to 2008, in those 16 years, so much development was created in Oceania. Women championships was implemented in Oceania. There was no women in competition in those days. Junior and youth championships were established. Major events were staged. The last one during his career as president of the OWF was at the 2008 World Cup in Samoa, where world records were set by Chinese lifters, first ever world records in the Oceania region. We achieved so much together. We traveled together. We laughed together. In fact, let me tell you a couple of stories. In 1985, I came to Samoa with my wife for a holiday, and Paul decided to take me to the top of Mount Vaea for a walk. So Julia, my wife, Lily, Paul, and myself all started to walk up the mountain. It was a bit wet, and the mountain was very, very difficult to walk. I was grabbing on the plants and trees on the way up, hoping to see something. So by the time we reached the top, I was exhausted. And I saw a bench and I sat down and catch my breath. Immediately Paul yelled, "Get up, Paul, you can't sit on that. It's a gripe, it's Robert Louis Stevenson buried there." My reply was, "Is he a weightlifter?" And Paul's answer was, "You really don't know nothing." Can you imagine the look of shock by Julia, my wife, Lily, and Paul? And Paul never let me forget this. He told this story many times over the years, wherever we traveled. I made sure that I bought one of the books, Treasure Island, so I learned a little bit more about the Tusitala. Another time in 2004, Paul and I went to Sydney as President and General Secretary to set up a championship, a world championship for Sydney. We took along with us Major General Rambuka. He was the president of weightlifting at the time. We were invited to dinner by the Sports Department of New South Wales. Attending the dinner was the Governor of New South Wales and her husband. During the dinner, the conversation turned to rugby. So Rambuka, Paul, and the Governor's husband continued to speak about rugby, rugby and rugby. Rugby in the region, rugby overseas, rugby everywhere. Mind you, we were there for weightlifting. So at some point in that conversation, I said to the Governor's husband, "I see you're quite passionate about rugby. You must know about the game quite a bit." And suddenly there was instant. The entire table went quiet. All eyes fell on me. Not a word was said. They all just looked at me. I knew I said the wrong thing. SEIULI turned to me and loudly said, "I see that you're coming from Sicily." I did not realize that the gentleman was Nicholas Shade. So Nicholas was one of the all-time great prop forwards. He represented Australia for over 10 years and was captain of the Wallabies. Mbuka said to me also that he gave him a broken nose. And again, this story, SEIULI made sure that he made the round for many years around. The two Paul were unique. One, a true gentleman, polite, diplomatic, generous. That was Paul WALLWORK. The other one, well, that's me, the heart Sicilian. But the passion for our sport ran deep in our veins.
Our combination was absolutely dynamic. Unbeatable, unstoppable, full of ideas, huge vision, and what the Pacific lifters could be, not only in their countries, on their region, but on the international platform. Paul has left a legacy in the sport of weightlifting in the Pacific, especially in Samoa. And I'm so glad that his son Jerry has followed his father's footsteps. I know that Paul was so proud of his son and his achievement. His wisdom, his integrity set a standard that we all strive to uphold. In his honor, we will continue his legacy of excellence. But without a doubt, his greatest achievement of all was the wonderful family that Paul and Julia created together. Their son Jerry and their daughters Elaine and Anna and his grandchildren. It was his family that was his greatest joy of all. Farewell, my friend. May God bless you. Thank you. Thank you, Mr. Koffer, for your eulogy this morning. It's lovely to hear of the wonderful friendship and brotherhood you had with our father. Thank you for not only journeying to be here today, but also for journeying with our father and family for the last 50 plus years. O le avanole nei e leo toi pō malae i le mafutanga si o mātou te mā malkolisi a vele. You all knew that our father was a fierce and proud advocate and proponent of education at all levels. O le avanol nei e talo atuai mal whaalualu, le tuala Dr. Ben Lalovaea, ia awa il mulmau, ia po le whaasoa foi, mai i le korisia awele o lo wanoa whaalauru nei whaafitai. O te manatu na fo ina mai e le tua, so ia bese ina e le tua, ia pamanu le swafa o le tua. A ole I whaia se tala a vele e mo mua fo I ona o whatura watu I pa ia o le malumalu sao le tua o lo tatu iai nei tae au. Te tunu fo I leo a toa I nei le tawhatolu le pai ngā malo tuto tasi o le tatou tunu o Samoa fio ili fionga ili ama malo le malo nana masiofo fio foi ili tamaita ale mia mal kabineta fio foi ili fongole fonobiso o Samoa ale meni masui o le palemene o tatou iei nei fio foi ili whamasiru sili ofisa o whamasinonga e atoa I na le taftolu. Tonu foi o le atoa I pa ia whatala le lei. E fio au na le tua o ao whalpenga. Tai molona awa. Tele mo le amanoa. Pa ia whalenga nuu. Ia o le a nunu atuia whatini o tausala. Whalapolo to fia. Ia wale tuksio pa ia o le ale o iais se leo le au ona e le ngafatia le lima a ngafatia lo leo le ngai le o iais o iloa I te o se mea o na vele lapel taulang o le tala a vele e le mai a pe ale se tala ia SEIULI
e whapena fo i SEIULI. E le complete pe mai a se tala, e winga ia SEIULI, pe a le whaia se tala, e winga ia Avele. O Avele, o le ainga, o le nu, e iei foi lana e kalesia, e lafa foi le matu sene le asa, o fai le alofa o le fai au. Fai foi le matu taulanga. O Avele, e iei ona talawe, e iei ona whalupenga, e iei ana talatu, ma whena u loa nei mea, e leo se tala tustusia, o lo i tonu i pese, na langi mausuina, tau sanga e lima no nuftu mawa i aso uma, e uswa i pese ia, e le fale o le fe, sina le Avele, ai tu mai au tafa le tama o vaia, e la fo ielo nata, pa apolo ai lupe o le foanga. E iei fo ia whalupenga o le nuu lea, o Avele. O tama matene o le lau maalili, o tama matene o le pua tau nofo, tama matene o le vama oa, ta alofa o tau le iloa. Asa tasi a Avele ia sa mo yasu ia. Avele na fofoa ai o whaia onga, mau fo mai. Wa e ofisa lo tama alo o tuto tasi o pole na o le ispese. E iai ia umanu vai whao po ama povi miula tulou. Ale oti saba tau mai kuipa. E iai lo to ngā moli, tau tino e o le oti. O le moli e lanu waina, a esu o tele peise vai paipa. I o tasi nā upo le nā pesi. Ta ea le aso wharei le usu le maamanga, o le aso le mangeso ai umatama. Po i mail pangatia, whai fia fia. Io, o Avele whai ana fia fia. E whai fo i ngafo le nā tala. Ia, whai ai o le au fia. Nau pa tasi a iai, whai e whatato oto, wā mango, mai la ua, lua siu whanua, mal pa ia la ainga sa mali atoa. O le ale o a iei se tala, o le poia fia sua, ma le nai tua le ainga. O le au tau tala sa o lava, i le mea na o ba iei. O le ua uma na painisi tala, e winga le tau tua le tamalea ia SEIULI. Na o wa el kolisi, o Avele le a feiva se lau fitus ful ma le ono. O le tonu o le tau sanga lepo ua, lua tau sanga talua na vea o ia, ma pulu le aonga. A feiva se lau fitu valu, na whatu wai e SEIULI le Form 6 i Avele. Na iei leo, na i tamasa iei, e toa se furu tasi leo wali. O le nasu tasi, e toa iwan skolsipi al malo. Ai sili tamititi Avele ili mata upu leo le Ingilisi. E se ase ana pasis tamititi Avele ni namtau. O le tausanga foi lea, na whau wai ala wali ia, le me foi le tau o le first 15, fitu walu. O te alu ese ale walu se furu, ese ampini ale aulea. Lau foi le na ave tau wanga, tai se furu lima, tamaiti a onga, ile lakapi, ale lalolangi i Taiwan. Na watu foi tamaiti nei ma se watu stoso, au mai maleipu, ole lalolangi ile se furu lima, ile ta alonga le lakapi, le na mau aloa ile se whai aonga le saru abe la o te le tau watuina le ngoa. Alanga o ia na tau mai a tau. Aina whai ei tau anpeto o fia tangata e nofo i Samoa, o le mau al whai aonga lea, e ova ma le miliona tangata. E nao mai leo la tu business cards, sau whatu wailana, mawa e te le tau whainga nei whai aonga. A sa tuli atu kolisi, langa alu sol te voile, ia la tu manuia mai e sia matu aonga. A feiva se lau fitu iwa, na matou su e ai ile mataupu vo ile le ta o school certificate ta tu manatua le nasu enga wa sa le ise tatu university e to fa matou na matou wo le officer a onga matou te fia onga se a onga e su e ai le chemistry o le biology ma le physics
wa mātou uma mau te fia fō mai uma lava. Ele I whaia I a vele mta upu nei tō. O le aso wharaile le aso lea. A le aso fua e le aonga. Woi e mato tō ringa o kolisi. Kolisi o Samoa. No longo ai SEIULI le tala lea. Pe mo. Saua I lo fiso a onga le tamalo lea. Wa te ile. Te lo pesa fatun sili na waitau. Ele I tu I le vai te tō le tamalo. Te ia wali fo I la lo fito. O le ale meu o tama ye o e tinga ina o whawhai lele ma o tauina tama ia ala o tau tau wai fō kolisi la tauia. O le asonga fua tolu whaia onga nai. Whaia onga chemistry, whaia onga physics, whaia onga biology. Awa tō lo ala le me tupu. Tasi textbook o chemistry, tasi textbook o biology, tasi textbook o physics. A eo cousins I Samoa College. E tofu mal textbook. Ia no fai tau ai ale la tuk textbook. Fai a onga wale lo la textbook. Awa ngoi il tamiti abel. Fitu iwa sili il tamiti abel il mata apule biology ia Samoa ato. It is school certificate. The university entrance tau sanga so ai tu tolu mati abel is wengal na. Ile mata upa ia sainisi. Ia lela ia foi. Mol mawina la sunni. Ele ngate matati ole awa onga. Ole la kapia ele tau famatala inatu. Sau SEIULI I avai I ole vai tanu nga manono. Talo sanga I se sau faile la tau au. Ma mai ala woli ia. Fitu valu fitu iwa. Na siampin ia ele awa ai ole vai. Ele uni la kapia samo ato. Papelo e sili lo le sau o SEIULI e whaia onga le tatou manu Samoa. Na e ai le polonga o Samoa ia fiti mitonga e na ua whaia onga. Mai maua pe ana o mai le so lai whaia onga SEIULI tatou au. O le si o le nau tou palongo iai. O le taalonga le o le athletics ia lea lau whaiatu. E ave a St. Joe le moenga po kolisi fo e na wa yele tamale il matoa onga e se ampinia ave senior intermediate e ole junior itama ole ai no fo mai ile sungale ministale ola lo tasile tatanda na fu so e SEIULI ministale no fo mai awo fafitai ole wa awa ia le poto ia le minister le ia na ngalu ka tele wo fai o le discipline o se upulea I tu mailo mafofau a mafofau ia SEIULI. O le commitment o le ave ato ia lo mafofau malo nganga malo malosi ato I se mete tau fai e te mawina. Au fai ngoina I nei ona po SEIULI o ia o te fai ngoina o le sports scientist. Wana mai ia le metotia vo le la sa marosi ai si fa penalo na o ino le aulea individual pe team o ia lamana a mai ta miti vo ia ele I o fa tasi se malai la kapi ele I o ina se lake tenisi ana se ampini le miti abele ya sa mo ato ai tasi le malai tenisi e tai mo me vo io o lake lau papa le mea sole ele ini fulu le polo vai tasi ale polo ai sau ale tamale sau mai le fanga sau wa siampini samo pa mai le faile atina ino nei talonga ai faile pia pakia a tatu malai tenis no pele o nisi vo nei ai la mele a bese malai tenis o I mtau tu le fanga ole ele siampini wana e alua ia tua ia sau siampini mai maua pe na ye ni malai tenisi so mato motu isla fai atonu foi ola ye o nisi sampin ya o se a vai foi le se fe ausi ye tamba vai malolosia se va il mero fe ausi a tu ina sale longa e o fo mai ye alum fa na wa o na ta long e te le atalo SEIULI o te fia fa amtalaina ya lo fatu so ambale ai ngali e taun fa pupu te ua
o te ngia o le minista. Ia se iuli, watu alfa teitele ia te oe, le tamao o le aonga fo isai ai. Tele o ngā luenga whai. Ia, mafuri a puole tu malo peo ngai a se iuli. Pau se toa, tu lai se toa. O lau taita inga, pa a taitai. Visionary. Ole far ahead of his time. He managed to coach and to harvest the talent that was in these kids. These kids are not from up here or the town area. They are from as far away as where I came from, in the island of Savai. He managed to nurture this. He must have some sort of understanding of how he could cultivate the talent that is in every single kid that was attending that school. He is a man of his word, discipline. He, I think, observed the principles of equity, of avan no tutusa, ili tamititi aonga. Awane isili tamititi e pia, leanga o leia pia, leai, o le vai se iuli, e tutusa le mal tamititi le sau mai tua. Talo fai, ua maliu se iuli, ele iei se teimi na whātua whai ili atama, a o aso umau te sau e me la aonga, e mate fitau ia fai se mātala. Le mi mita o le neito ina ila aonga o avile. Avile whailu na ngafa, o le au suina le pese lea, sa talo sangaina mai e le tina. Ia avile o mai se usu tatou pese o, pa umai tatou tala pa molmoli. O ia tutu lai mai e nama, o ile tamale to ina le pese, vui se i toi fel tatou pese pa molmoli.
Ya, ona moto i leo le mon maole. Ta mam tene tonga yo kulisi a vele i le ama mal fa lalo. Te tele mo le ama noa fa auro. So amal na fa alo ia. Fa mnuina le tua le. To sea yo tamao la inga. Ai ia mon via foi le. To aso o se tato tamao. I le ama mal fa lalo mon via tato. Sauniga. Right? I le ava male whaaloalo, so le sunga ile, ke ta e Sauniga male lau whaingalo e ngale tua, pa ia whaale, tala le leima malu whaal malo, pa tala whafo i le sunga le whaletua sua ma no whaalo, o le aso o whau le mo le mau le kolisi a vele, le vaengalo na lua leo le mata o whamoe moe, sunga SEIULI, lau sunga le uluaonga, le wo o mai lau whanau, lau mua sa e tinga ina i matamu whai. Se momoli mai le whaasolo o mawhai o na sui le whaasolo. Ono le se fulu mo na tupu o tausanga o lau o nanga. E te le au se e vai. E le lope whape feo na office e isi e taita i e le aunga. Avele, se momoli mai le whaaloalo mo le sunga le SEIULI.
saloa no foilo I saunoanga o le po na po. Soifuanga nua le tamali nei. Le foi ua saunoa le sunga le Afio Mai, sunga mata Lalovaea. A wao a vele lasi o na tala. E le mawhaiona wha matala o na tala e mawa I fo imtati o ausia. A le sunga SEIULI o se tasi leo o suafa e tala no pe te tonu lau mua. Ai me se fo I le tapenanga no na wha moe moe le nei se lau tausanga. O le ale to ia fea vaenga pe o na mai o na saunoa ia ili mamalu suli mawheo I o a vele. A le sunga SEIULI na filifilia I lulu afe sifunu ma le wha e mātua o polisi a vele. E avea ma whaata maa le lau lau a whono. Mana toa fo e lulu afe sifunu ma le wha. Na tō wha I le mālo le a whaatuto o tasi a vele ma nisi o polisi le mālo. O a vele la sa mua I a mata I le whainga. Mai le o le iwa sifunu na tausanga o polisi a tuto o tasi lo. Le lava uvala au le atua le sunga le SEIULI. O lo nofo ia lava le anfoa. Fai mafonga tau moni moni le whionga te fono lau lau a fono. O le poara le polisi a vele. O mātua. O alo mawhanau a vele u ai le so. O no ngaluenga a SEIULI. Malona whaletua. O no la sao tāua. E wha le uina le nganga le whaafitai. O le mau le niso urua onga side polisi. O le taita inga a SEIULI. E le ise upu whaia ina I eitu tonu. E na o le Malumalu ma le whaia ina. A whaapea o lea. O lona winga. E iai lava le awala e whai e Malumalu ai. Le au mai an saunoa le sunga le Afio Mai a mata Lalovaea I mata ati ana usia na tausanga. Ma e tua mai o na tausanga. Tu mau pea le lei ma le mata ngofi. O tau mawhainga sa afua. E le sunga le urua aunga. O sunga le whatua ma nofo alo. Whaftai lo rua sao tāua. Ma le tau mawhainga o aveli. O whanau ia tutu lai atu. O le so o whauina le lua ngā luenga sa whaatino I alo ma whanau polisi. E mōli atu ele nganga le whaftai ma le whaftai tele. Le lua afe, sifuru ma le iwa. Sa whaamana tuai le iwa sifuru ma lima tausanga o avele sa whaatino I aukilani. Sa susua I fo ele sunga le SEIULI ma le taitai fono ma le mamalu lo lau a fono. E moli mawina le wha moe moe. O le so, to e valu se furu ma le lua aso na atoa leo lona se lau tausanga. Pangai, o le au lia le stasi o toa le polisi a vele, le wha moe moe. Ai ui wali liu le malanga loa, ma tō whai le aliti le tuna moe vai. Ai tala peo na ala mai lea tupulanga, ma lea tupulanga. E le ngalo le sunga le urua au, le sunga I le SEIULI. O le alafua I le seia polisi, I lana whaaralo whai, ma mamoli a te ona alofa anga, I le toa, le sunga I le urua au, le sunga I le SEIULI.
Pero leo fai mafonga tau siali ia sua Julia ma le no fala mai so ainga na lua e whaaftaia i el saunuanga matangofie Dr. Lalovaea a pe fo i lausunga le ali pula onga tuala soalo ai mai se fo i oli i matamaitai o le kolisi o avele. I, along with the rest of our family, feel the profound impact that SEIULI Paul had on the Avele College, both in times past, and I would hope and pray long into the future may his legacy live on. O le atala mea whaasolo tātou Paul Kalama ona o tātou taimi. Taimi neu te wala awa tu mal whaaloalo, anti nu ia li I nese suisala, o le avanoa nei mo lau mulmau, te wala awa tu anti nu ia li I nese suisala, o le taimi le nei mo lau mulmau. Te mona o whamalulu atu e Aso Julia ele I la mol mausata un fai en po te mio a o te fa la moli maole fana uli nei me yas ele o la mol maona po ona olo tulanga fo I wa ia le mafofau ai ele me fai ai ona tu uale manao if you face upu wol tu ngane pele ya mal ainga wo mai masan ala o alusa lo lava ila o moli mau na e fa ngofie ai I lo mafofa e matutu pulanga ma SEIULI so ma SEIULI Paul WALLWORK pota I valus fuluma le lua o matausanga o lo tama o Pastor Neru no iali na fai pe po atu ia perise fe ngainga WALLWORK o tinale o SEIULI I le tausanga tasiva lima iva ma avea ai loa SEIULI o se tuangane ia tea o SEIULI sa onga lave New Zealand pe on sila firma na o whaiwina na onga mamalanga mai loa I Samoa ma whaia onga I vai pouli sa vai mulmuli ane I avele taimi fia ia pe amalanga mai SEIULI mai salafai ma mātou mafuta whaatasi ai ma Pastor Neru, o mātou mātua Pastor Neru, Mama Perise, Auntie Lusa, ma I lato umalawa sa ai, iu te le mātou a inga sinamong. E te le mea o te fia modi mawai, I si o tuangane, I le mafutanga, I le taimi lea. Ai paule mea le ngalo ia tea o le taimi ni whaatonu mai aia o SEIULI, ua lava lola u whai wo. O tata o na faiso ainga na o stai ma o ia loa la o wole o lo mama futa lava o mai taimi nei ele ngalo SEIULI o na winga alofa ma le fai mea sili ele ngata mo lona ainga ai mo so se tasi e mana o miel sosoani ina ua o retire mai le UNDP le lua afe ma le lua o lua afe ma le iva ma ono fofale ai loa. Le taimi fo I lea. O lo Director of Education SEIULI I ia onga le ekalesia. O se mea fia ia te aulo na whaava noa lo na taimi. E afe mai ai I lo mātou fale, I Lalovaea. Ia mama talatala noa ai I mea fale ai. I te tonu le mātou a inga poto I fale ula. O SEIULI o se poutu malosi ma tau te whaalangolango I ai so se mea whai so se whaalavelave tūla I mai le ainga ma te tonu le nu ai mai se o whautuanga tā ua na te whaasoa mai ai I so se mea whai a le ainga
O isi taimi mātou te lelongo ina ai o ia ona o le manatu o lo tele fo ia la ua whalavelave. Mātou te leo iloa mai. O la whalavelave man whaltua i asua. Ai matua le fia ai lava se iuli pe ai iloa mulmuliani. Iso se sao ngā mea whale a inga, whale kalesia, whale nuu. E le mawhai ona misi mea e whai a se iuli masua. E lango lango ai iso se mea. Ma o winga ia e whaangalo ngata. Ma ia i mātou umal whanau Pastor Neru ma Mama Perise. O lo mātou tuangane la i titi o ngalu mana George Neru. E pito i sili o na mawhana le la mawhtanga ma se iuli. O lo na whaanoa noanga tele o na ua le mawhai o na awai mai Hawaii. Ai o lo momoli tele mai o na lo whaangam wha mai senga le afionga i asu a Julia Manu Whaano. A vea fol nei awa noa mo le 12 aftai tele lava sua. No foalo mo la o tau singa alofa, ma le langolongo sua i ase iuli i aso tau whaai u lo na soifua. Tau na ia wha maise le ngango le atua i o tau fina ngalo wha anonoa. Wa leo toe mamao, ai Afio Mai lo tātou ali. Tātou te toe feilo ai ai masa iuli, ma i lātou uma ua mua atu i tunga mau. Whaai u se moli mau, i upu mai le tusi o salamu e tolu sifulu whai upu e 5, i le ngangana wha Britania, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen. Mo e file mu se iuli, se ia o i le nata e au wha auru. So i fua ma ia manuia. Paaftai nu ia li anti nese suisala. A e tangtanga i ane I lau Port Kalama, I le itu laulo na lua. We now come to the special music for today's service. A taofi na e tangtanga I le itu laulo na ono o lau Port Kalama, e te sila maninoa I le whaasaloina, brothers and sisters I si o mātou tamā. Me swafalo na lua lea o walawatu iai, Uncle Jeremiah WALLWORK. Mo la o tau silafia, mo nisi e leile motu pa o silafia. Our father loved culture, language, identity, sport, education. He loved music with a passion. And as you will see, le asu mai Uncle Jerry, la ia langina se tasi o viinga sa pele lava, I le loto si o mātou tamaya se iuli Paul. Uncle Jerry, ia asu mai lava no neit o lauto e pese fo ilea, ia mo sia uso peleina. I've sung before in many places and I never have problems, but I'm struggling today to sing this song. My heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along the trail that's winding always upward. This troubled world is not my final home. But until then, my heart will go on singing. Until then,
with joy I'll carry on until the day my eyes behold that city, until the day God calls me home. The things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while. And things of earth that cause the heart to tremble, remember there will only bring a smile. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day God calls me home. Thank you, Ed. Malol on sai male lava pale le malol tato au fia mai se fo ilato ua tangtanga I mai lunga le penga te whailangi. Le taimi nei te wala au atu le ngang whaaloalo. Ia to au pepe Jerry WALLWORK sua Helene WALLWORK lam whamui nā hana WALLWORK tuala o aloia se matu tamare sunga ia SEIULI Paul James WALLWORK walato mul mau le so whaftai. Ya, ulunga ia le, wa ia mawalunga le, ka koa fia ngi kai au, yonga kulanga whalupe, o pa ia whaale malo, pa ia whaale atunu, ya bese foire, pa ia whaatala lein le tai au. Te manatu o le wamae au na pai ul whanua le, tatu tai au. Ia wo tula ia tu malenga nga whaaloalo male minga o te tawai. Ia oa unei o Jerry WALLWORK. Ia oa o le ulu matua. Ia o whanga unga SEIULI Paul WALLWORK ma sua Julia WALLWORK. A malulu atu o la taumwhai atu se whaamtalanga. Whailu atu le ingilisi male ngana Samoa. O ngā le whilongia le tātu mawhtanga le tai au. Ole neita ma ya sa to manatu lava ole mai te watu wa tele morimau I tu se ese ole tautua foi ma le olanga le matu tama sa tau fai atu la se ya se ma ua lava mafutanga e fa apitoa fo no manatu lea ya ole neita ma ya o se tama e alofa tele. Sa lo lea o tato mol mawina nafi manei. To tele e o suia o langa ona o se tautua fo le nei tama. Ele ngatala ilea o mātou nei le whanau. E mo I lava, he was a hard and disciplined and strict man. But with his kids, he always had that love. And we were brought up by our father. He followed us everywhere. And what I mean, he followed the three of us. From a young age, everything was for his kids. And
right up until the time that he laid down to rest, he still followed us. And I'd say especially me. So our relationship with our father was very special. He was a role model. He was an example. He was someone that we lived up to. We lived to make him proud. And he set the example. He set the benchmark. And like I said, he followed us around the world, me and my sisters and our children. He did the same with us as he did with his grandchildren. And it made him special in every way. And growing up, I witnessed how hard, how disciplined he was, how committed he was. And then I was asked a question not so long ago. Tua Pepe, why is it that you pursue to become one of the best or whatever that? And then I say, this is the man. He has led us, and what we do is to make him proud. And I hope that we have not let him down this life. I also like to, there was a saying and a word that he used to say to me all the time from a young age until now, is that nothing in this world is impossible. Anything is doable if you put your mind and your heart to it. And he also kept saying to me, never give up. No matter what you do, academic, whether it's sports, whether it's a career, a job, a business, never ever give up and keep fighting for what you believe in. So like I said, our father was an almost perfect father. Actually, he was a perfect father in our eyes. He did everything a son or daughter could have asked for. And I must say, I have to thank you, Dad, for leading us through these many years. He provided for his family. He was there for his family. And he set the example for us. And just before, I don't want to make this too long. Malumalu aku, le kau fasao ka ko kemi isi fro ka ko mun mau. Leading up to the last few months or the last few weeks, I come back to what I said. My dad followed us from a young age right up until now. And every day that I come down to work or we come down to work, he would want to come with us no matter how he felt. He was not well, he was ill, he was suffering, he was in pain, he never let us know. He wanted to come. Even how hard it was to bring him down. We have fights every morning when we bring him down because he's a man that is a very proud man. And say Samoa ko nga fangofingo fa Samoa fam kalanga le. E kaya o Malumalu ya au kau kango ko e si se va ku lo fo ya le. Wa ia ngi kaya si ko ngol makabali ngo fainga ka ngo so du. Yang ke ele ko inga fa malo. Ole ala ke mga kuha ol ko inga vai. O kwa fainga ka ngasi du ngol ko inga malo losi o lima. Le alai ka mo fai mai si mai lalo ia ale fa pe ngai le mau o di mar ko ingai lu o pe o la si ir ka long ia ko ia ngau ole ke bi wasi ba le lu nga wa ia nga fa pe mai lo ka la ko ingai ya se Jerry o ke fa pe o lo si ingai fa pe le wa malos o usa champagne i si ia o se kala nga le wingal ngai ka ba e o lava il fa yunga o malolo ele ilo e langa loko give up mai fa ka ile so fa kalanga
I longa kai au mulmuli. Ua savalia le kolu le whaaso o le ko i se whaamkalanga e whai se sil makuaika. O fiu le makuainga markinga le ainga e kau whakalangoa le kama. Ia ua langa ua vai ale vai o langkino. Ai o le kai au lea. Sa o waku i fisili that. Ia, lai malo loa kuia ngi kai au. Sa ua luke whenga luenga. Na ua whake ia o le oso malo. Le ai o au fiat. Ia. Le melanga. Ngā mako e ka penga re ngā kai au. Mao mai lam kai au mulmudi. I le aso Koffer vai aso leo kua ngai. Mao mai lalo ma ofisa whainga luenga pe me ngā mama sangi e i kai au kai kasi. Mama malo loa ia masiau ka maa. I ngai le mako ofisa. E peo se kala kulea e le ngai ka maa. O le ola ngai ka maa. Sa ufa alongo i mori mau a ngafi family service le fo koe whaalongo ku ngei i longa whangau mai a vele. O le ola ngai ka maa. O le kaukua. He's given, he gives, he educates. He gives the best for people so you can become your best. And it's been proven and the results show. And not only he followed us, he gave everything else to our kids, to his grandkids. And they have also been given the challenge and they're also stepping up. So, Dad, ya mawia lo malanga o so ngofuanga kumau le lang mawia lo malanga Dad fafkai. Mua lava ona o whaatula watu taitai o Sauniga ole Susuga Pastor Sione ma le au whainga renga pa ia le tua. O te whaatula watu fo'i i le pa ia mawalunga wa fia i le malumalu pa ia o le atua i le nitai au. Ai o le a o whaatalo whatu i le swafa man malo o le tato tapa au silisili esi. Whaftai mo lo nei awa noa. O tula i atu ai ma le awatele ma mi ngau e tau wain. E whai se mo li mau pupu i le soifua le mātou ta maa. E pei ona tau whaafonga ma tau whaalonglong fo'i. Watele ia mo li mau matango fie. Sa whailo ai le soifua ngā lue ma le soifua ta alo a sio matou ta maa. E peila o le mafuanga o le tula i atu i le nei tula o le aso. Na ona whaapa i atu lava se leo i le matou mafutanga ma le matou ta maa. Ai whina ngalo malie o le a whaawa watu se tala i le ngangana whaaperetania ona o lo whilongia le tatou mafutanga. Gentlemen, growing up as SEIULI Paul WALLWORK's daughter was a real privilege and an honor. But to us, he was just our dad. But not just any dad, he was the most amazing dad anyone could ask for. As my brother has already spoken, he followed us everywhere we went. For as far back as I can remember, every time I walk into a room and my father sees me, it's like he's seeing me for the first time. His face lights up, there's a big smile, and there's always a hug that follows. He was always hugging us, he was always embracing us with his love, always telling us we were the best thing that ever happened to him. He was our strength, he was our motivator. He made us believe in ourselves. He believed in us so much that we had no choice but to believe in ourselves. He told us that we could do anything, and he wanted us to do
everything that we could and more to do it for his beloved Samoa, do it to honor God, and most of all do it so that we can look after our families. With SEIULI in my corner, everything was achievable. He encouraged us to do everything. Even though I do not have a single sporting bone in my body, my father never gave up on me. He always had a program and a plan for all his children and all his students and athletes. And when you stray from that plan, Dad never gave up. He would do a new plan to suit you at the stage that you're at in your life at that time. He always used to say to me, from a very young age, when we first went off to school, right through our whole school life, and even as we started our careers, he always used to say, "Ya e loto toa, awa e te whiwhi, ya e whinau mo le whamaoni," and to always speak up for others who cannot speak for themselves. My father, I can remember when I was 7 years old, was when my father first told me that he wants me to be a lawyer, because that's what his father wanted him to do. At that time, I didn't even know what a lawyer was, because we didn't have lawyers in our family. But he encouraged me, he pushed me and inspired me to do it, and to do it to the best of my abilities. He used to say to me, after he would say, "Ya e loto toa awa te whiwhi," he would then say, "Ai iai lava se whio la wale atu ia oe, ka o mai. Ka o mai asa ulaku iai, e whaisa mātala." So I'm going to miss that. He was my strength. He gave me the courage to do this. So that's a little brief window into the life that we had with our father. But I also want to speak about the life that our father had with our mother. That was a love story, an amazing love story. He unashamedly talks about how love-struck he was when he first saw her. And then he followed her everywhere. He loved her. She was his shining star. And he always said she was the wisest and the smartest person there is. And he constantly sought her counsel and her advice on everything throughout his career, for as far as I can remember. I think he even sought her advice on weightlifting matters, especially on championships. She always gave the advice freely. You've all heard the stories of our father's most illustrious career and all his many achievements. He was a community leader throughout most of his life. But what amazes me is how he transitioned from always being at the forefront to being in the background for our mother, much later on in life. When he retired, he allowed her to shine and to become a leader in our communities and in our church. He was always in the background, making sure everything that my mother needed was provided for, and always telling us to make sure we are there when Mom says this needs to be done. In the last few months, when Dad got very sick, he couldn't talk as much, but his hearing was very sharp. And no matter where Dad was in the house, if he heard Mom's voice, you could tell his face is lighting up, his body straightens up. And when one time we were even sitting in the dining room, Dad was in his wheelchair in the living room with his back to us. We thought he was asleep. Mom was telling a story about things that had happened that day and challenges she had encountered. And all of a sudden we heard Dad say like this, "Sa'o, Mom." Mom was always Sa'o in Dad's eyes. He loved especially listening to her stories at the end of her day when she would come home. And I admired how he would sit there and encourage her to tell the stories and motivate her to do more. And he would massage her feet every night with pure Fiji until she fell asleep.
And then once she is well asleep, he would then cover her with her blanket, and then he would go to sleep himself. This was the love that our father had for our mother. And Mom, you were blessed to have Dad, and we were even more blessed to have been nurtured and raised and cared for by such an amazing father. Thank you for giving us Dad. Dad, words are not enough to express our love and our gratitude. Thank you for everything you've done for us. Thank you for everything you did for our spouses, welcoming them into our family, making them feel special. Mom took a little bit longer, but you were always there from day one. Thank you for raising our grandchildren. We know you never missed a single prize giving until you were sick in the last year. And we know that our children always looked for their grandfather at every prize giving because that's who they wanted to make proud. Every time they got a certificate or a trophy, they always wanted to first take it to their papa. Dad, till that glorious morning, we will meet again. Iaman wiela malama. Whaftai mo loa vanua. Mua moana o whaatulo watu I sunga taitai o Sauniga. Mat pa ia o lau whainga runga le tua. Whaatulo watu pa ia Malumalu Aso Fitu. Whaftai mo le avanoa e whai eise mo li mau mo tama pelina. Te whaatulo watu. Ai o le ata mo whai atu se tala I le ngangana wha Beritania. My name is Hannah Serosa Sino le Avele. I am named after my father's baby sister, and of course a school most dear to his heart. Being the youngest in a family of speakers, I've always managed to avoid public speaking in my family. I look to my older brother and sister for this. But today is different. If I can say one thing about our father, it's this. He adored our mom. Growing up, whenever Helena and I felt mom was wrong, we'd take our dad aside. It was always Helena and I, because Jerry always sided with mom. We'd sit there, make our case to our dad, list everything our mom had done wrong. He would listen so sympathetically, with so much compassion, and then maybe after an hour he would say, "Don't worry, girls, you leave your mom to me." As soon as our mom walked in, I could see my father melt. And I knew we'd lost our case. In fact, we learned very quickly, mom was always number one to our dad. If I can take anything away from my dad's life, is that he loved unconditionally. He showed us how to live by showing us how to love. His love for sports, his love for students, for his children, his grandchildren, and especially his love for our mom. We thank you, Dad, for everything. Till we meet again. Manviala marolonga, Dad. Whaftai tu au pepe sua ma whamuina mo au tau saunoanga I le aso. I and everybody in this church and everybody watching online know for sure that your father was incredibly proud of you all. Whaftai. Ia le malu al tātou au fia ma o tau mwhai o na sila sila mai lunga upenga ta whailangi. Tele mo il mau sa tā uai le alofa o SEIULI I whanau o whanau. Lava noa nei tu inatu ia Helene ma Paulo ia e whai masu your grandchildren ole Susuga SEIULI. Please come forward.
Ia, o te tūla I atu le awa ma le whalaru tele. E vea maa ua ma si o tuangane nei o Paulo. E whai masui mo maa ua le whanau la iti o SEIULI masua. E whai atu si maa mo le matou ta maa peleina nei o SEIULI. O le matou papa. E whamaluru atu. O le ama whaungaina le ngana Britania. Awa matou a inga mawowo. Malanga mai atu no umau. Yep. My name is Helene. I'm the eldest grandchild. My papa was a great man with so many achievements. I'm not a sensitive person, but I cry for my papa, and my family knows that. Everyone saw him for the successful man that he was, for the athlete. He was the athlete, he was the principal, he was the church leader, and so much more. But as my father and my aunties said before us, not many saw his fatherly side. And he was such a great father. He was such a great grandfather. Papa was the most loving and one of the most loving and hands-on grandfathers you could ever find. He devoted his life to us and his children. He involved himself in every part of his children's lives and his grandchildren's lives, whether we asked for it or not. It was Papa who dropped us off to school and picked us up from school as well. It was Papa who waited for us if we had extra classes. Even if it was late at night, Papa would wait for us and he would never be late. It was Papa who took Polo and the other kids to sports trainings, and he would go to every training, whether it was athletics or judo. My Papa would go. It was Papa who made the time to teach me how to drive, because no one in my family wanted to teach me. Yeah, especially my father. And it was Papa who waited to have breakfast with us every morning, and also waited to have dinner with us every evening. We started our day with Papa, and we ended our day with Papa. Our Papa taught us what hard work looks like, not just through his examples in his own life, but from his own guidance to us. He was such a great athlete, but he pushed us, he prioritized our education. He pushed us academically so much. He would always say to us that we must always put 200%, not 100% effort into everything that we do. That was the only way that we could succeed in life. And it was no wonder that he got to where he was, if that was the mindset that he had and he adopted. He always used to say to me, if he saw me slacking off in my schoolwork or with my studies, he would say, come and sit next to me. And he would say, if you are satisfied being mediocre like this, then that's fine. But don't be disappointed when someone who wants your goal as much or more than you and who works harder than you walks all over you. Don't come crying to us. And yeah, I learned my lesson. I learned my lesson. And that's how Papa inspired us. He pushed us, like Auntie Lena said, he believed in us so much. Whenever we had doubts, Papa didn't doubt us. Many times we did not achieve our desired results, but our Papa continued to be there. He continued to push us and continued to be present in our lives. He was there for every prize giving and every sports game. Sometimes they were successful, we came out with prizes, and sometimes we didn't, and he was still there. When I was young and I was at Korisio Samoa, my Papa wanted me to do engineering, to pursue engineering, because he always wanted an engineer in our family. The rest of the family wanted otherwise, but I always listened to my Papa. And so I did this for him. I went to uni and I did engineering and I completed my studies. And I was so excited to graduate and to see my family and my Papa there to support me and to cheer me on, because he was so happy. Even during school,
He always called, just wanted to see how we're doing. All of us, Ilingawa, all of us. And then my graduation didn't happen because of COVID. We waited for a year and a half. So I asked them to send my degree over, which I was very disappointed about. And then it finally came, and I wasn't that happy. And yeah, my parents told me, just go show your papa. And once I showed him, he cried. He cried and he hugged me, and he hugged me all morning. And he insisted that we hang it up in the front of our dining room. And you know, I thank you, God, for giving us such a strong, loving father figure in our lives. I've never met another man like Papa to this day. We are so lucky to have a father who loved us so fiercely, grandfather who loved us so fiercely. And we are so blessed with so many memories that we have with him. And I'm so grateful. I thank God for the opportunity that he gave us towards the end of my Papa's life, to look after him and to show him how much we loved him. I know it doesn't repay even a quarter of what my Papa did for us, but I know that in the end, he knew we loved him. Papa, whaftai mo mea uma, whaftai mo lo alofa, whaftai mo lo aoinga o mātou, whaftai mo lo on sai, ia mātou ia sa whalonga tata, whaftai mo lo tausinga. E amu ia ngero o lo whaatasi mo o nei taimi. Hei lawa le whaatotuanga ma le taitonunga. E tātou te toi whenua e runga langi, pia fōi mai leli. I will never forget you, Papa. Manuelo malanga. Ia te whataro whatu le sunga tai Sauniga ma le au whainga luenga le atua. Whatu lo atu le ra tama whaisau moli mau le anganga Britania. My name is Paulo Siaki Warwick Tuala. I am the eldest grandson of SEIULI Paul Warwick and Sua Julia Warwick. I'm also the eldest child of Tupuivao, Alvin Tuala, and Whamina Hana Warwick. My parents named me after my grandfather, and even though most of you know him by the name of Paul, the name that was given to him by his mother, or my great-grandmother, was Paulo. SEIULI Paul Warwick, or known to us as Papa, was a very significant man with exceptional caliber. He had accomplished many great things in his life, with sport and education as well. His work ethic and drive had no match, as well as his dedication to this country. Papa was also a very strong-willed and tough man. As you heard earlier on from Mr. Paul Koffer, when he was young, he attended Waitaki Boys High School in New Zealand, ended up breaking his neck and was paralyzed. So he took up weightlifting to strengthen his body again and ended up being a weightlifting champion. It's that kind of determination and will to never give up that gave me and all of us grandchildren such drive to do the best that we can, because we knew our grandfather never gave up. I had many fond memories with my grandfather. Some of my most valuable memories would be when he used to train me for athletics. When I was younger, I found out that I had a talent to run, and I also enjoyed it as well. Papa saw this talent and he decided to train me, and what turned out to be a small thing turned into a real passion for athletics. We would train every day. I would wake up in the early hours of the morning, walk up to his house, and there he was putting his running shoes on, getting ready to train me. He never missed a day, never got sick. He was always up every morning.
Some days I wish he missed, but he never missed a day. He used to drive me out. We used to go out to the road. We used to run laps up and down the hill. I would run while he would walk, and there would be times where I'd be sprinting up the hill. I'd be tired and out of breath, and I'd look up, he'd be at the top of the hill like, and then that would just push me to keep running and to never give up, because I knew my papa was up there. Although the training was tough, I wanted to be the best, and I knew Papa would make me the best. And I also knew that he enjoyed it as well, which made me love training with him even more. He used to say, "Son, gotta be fit. You gotta train hard, but make sure you don't neglect your education." For us grandchildren, Papa was a very important role model in our lives. He always pushed us to chase our dreams, and like Helena said, do everything with 200% of your effort. He was always there and taught us that education is the key and most crucial element for a good life, which is why he always pushed us through school. I'd like to end on this note that SEIULI po WALLWORK o Papa lived a long, wonderful, and meaningful life. But he is now with our Heavenly Father. And even though he is not with us anymore, his legacy will live on through his wonderful wife, children, and grandchildren. You will always be in our... You have impacted the lives of so many people, and we will never forget you. I will never forget you. Papa, tai lava. Whainga Luenga Island Rock. So my manei will add that to Whainga ma to my betenga me hinga. Some of Uncle SEIULI Paul's favorite songs. Yeah, I love what to be at this at to see this Suya SEIULI. Yeah, on and we do encourage everybody to sing that wherever the mics. We encourage everybody to sing. It's like
whaftai ainga, ia mai se fo i lau whainga Island Rock. And thank you to all of our backup singers in the sanctuary today. A whai o lulu ai taimine wa ur whales falsale Aso Fitu. When we have sing-alongs, you pick a key, whatever key you want, and you go for gold. Ole tūlā whapitoa nei, I understand that this is potentially, it's not potentially, it's the most important eulogy that we have anticipated for the celebration of the life of SEIULI Paul WALLWORK. Le Sunga Sua, Auntie Julia WALLWORK, the love of his life, and I hope we'll speak to one of the best love stories that we've ever been privileged to have and watch. Auntie Julia, o lo wanoa whaauro le nei whaaftai. Pai mai tu sial upu. Yo pumo mo al fai upu lo futasi fa pe mai. Na au mai le li. Wa ave seina le li. E fa manuina al swafo le li. O te tula i mal fa lo al tele soli tuina nei mal tele le nei Sauniga. O ale sunga te o Sauniga. Le fio la wa fionga le ama malo Samoa. La wafionga tuia ana tui maleli whano so lau vi le lua malau masiofo. La wafionga tui al whono sui tofia malau whaltua. La wafionga tamai tai pāle mia. La wafionga sa o whaapito. O sa o papa. O sa o whanaoti. Whamai. Ala whalafa tuna o la wafionga fia me o tui atua. Le pa i o kapeneta, la wafionga le fonga whetalai, ta i o le tuangai mal mamalu al pān mene o Samoa. La wafionga le whaamsino sili, le perestene le whaamsinonga whanua maswafa, mal whaamsinonga a Samoa. O pa ia mawalunga lava le ta whatolu, pe whaatawa a ngai al malo o Samoa. Le mamalu mal pa i o la uwhainga alwenga tofi o le atua, i whata whaitau langa i fia, le mawalunga a wapa ia whaatala lei, pa ia whaale malo, ai meise ma malu whaale atunu. Ai tainale le pa ia mawalunga i paolo mga whasili ilangi, ai meise o taupenga awha e malu a ilma le wala awa le atua ia SEIULI. Si o to olua whaapelipele. O langi a wāsa whaapenei, o la ale o yes whamtalanga sua. O wa al matafa yoile a whalu polu tofi o le maainga. O wa latu anawa tausilia. Ai mese lu songa tu mompule, a whaatuloa tu lava, malo wanganga whaaloa. O te manatu, o te leto e whamtalaina so e fuanga lue. Male whilanu anu wai o leo langa o SEIULI. O o tau whaafofonga i tele o mo le mau mai po an po, ai meise fo i le aso nei. O te se e fo ai lia wa wawela le fala. Ai whaawaila o mo le mau mo SEIULI. I tusi le apostolo o Paulo e lona atali i whaale anganga o Timoteo. Ina ua i loa e Paulo wala lata un toi taimi le langi nei. Ma ua sa auni fo iftai ia i malwana ali e anda ngā luenga sa tau ti ngai. Lua Timoteo 5 fa upo fitua o le valu o o tau le taua le o hei ui a te au tau sinionga o o ta ofi le whaatuatua o le nei o te wina moa o le pale o le ami o tonu e fo ina mai a te au lea lava aso.
ele li il whaamsina wa miuto. Ele ngata fo ia tau. O i lato uma o e fia i lona whaali mai. I le awai mai o nisi o woma. Au me mai a SEIULI mai atunu umamau. I le malama i tato ngangana. O lea o le au taumwhai atu e whaongaina le ngangana whaaperitania. Ai ui lava i lea, e le mawhai o na ola aloa. A le ianga i atu sau whaamtalanga. Whaamaloa whaaftai taunoanga, mātango fie. Sauno e lawa fionga tamaita i pāle mia. Le ne tai au. Wa vea lava lea mamoli mau al tatou malo, Samoa. Ai whaapita so whaamtalanga. I kolisi o awele. Le lau mo o awele. Ai mesa le whaalapa tonga o tama me teina tuai o awele. O lea Afio Mai Lalovaea le pa ia Malumalu Aso o le lau mo i awele. O asa uma lava talu ana mai awele, e o mai taimine. Pau lava leo maua SEIULI, i le lava sea o ngai Samoa pe o awele. Te le lava mawhina o ngai whai lema, i le tūlanga, i ai whapea mai lava ia. Wa ai oi, o wake ka o mai awa o nga St. Mary's e le kai lava ia awele. I le whewai i St. Mary's ming pōka ngofo mangi ia moa kolu mangi ai o awele. I le kai lava sea o nga ia awele Samoa. Po whea lava ma ke malanga ai, ma ko whekau ima ka makuai o awele wa awea ma. Kai o e kalesia, kai o malo, o makanga luenga ese. E ese le me mita. Fa mai lava ia ke au, o le awele lea, o le awele lea. E o mai lava il kai mingi. Mai maa oe nge kai au pe anga se koe, pa ai mai. Se koe whaalongo. Ia, awele, ele ngalo oe. Mai, malolo lava SEIULI, e pese lava ia oko. Umala awele o mai lakapi. Aka alo man Samoa TV, kau malepe TV al mako ainga. Kau malepe mamela ye kongo fali. Awa ke fiu fai aku ia mai. Se pasi le polo te olo. Le lo koe konga lawe ao so mai lunga la koe kamo o malai la kapila. Awa aku pa ia malu kai aungi. E awa ku lava ia ko alai ka alo man Samoa. Pea lava ia. O la hele o whakingoa me mangako e kau o mawhai. Mai o mai kaimingi. O kau mako whare ke leo aka o awele man Samoa. Pa ka hoa i longa ngā. Awa i longa lava langonga. Awa ako pa ia mamamalu. O awele pa ia mamamalu au la kapia Samoa. O langa whangau ia ke ia. Nga ke ka o umalava o langa whangau. We have heard the testimonies of SEIULI's life this morning and last night. In the past few days, I have been deeply touched and overwhelmed by the outpouring of accolades and messages of condolences from near and afar that attest to who this man was. There are untold stories that could be told. As I look around this gathering this morning, many of you have your own stories, have your own memories, but in my heart is etched memories of 57 years of life together. There were struggles, there were challenges, there were heartbreak, aches, there was sorrow, there were pain and suffering. But there was always love and happiness and hope and trust.
SEIULI lived a life of discipline and demanded the same from others. His favorite saying to me, "Julia, just remember, only a fool makes the same mistake twice." How disappointed he must have been over and over again. I learned so much from him, especially his dedication to help others realize their dreams. My husband was such a wonderful and amazing man, and I'm not sure I can ever fully express how much he meant to me and how much I will miss him in my life. He always made me feel loved and secure. He gave me and our grandchildren the experience of always being deeply understood, truly supported, and completely and utterly loved. And I will carry him with me always. He was the source of strength, the rock and foundation in life and love. SEIULI gave me the strength and courage to face all the challenges. He was there to support me in everything that I did. His children and grandchildren were inspired and motivated to be the best they can be in the knowledge of this immense love and pride for them. He made many friends, but I mention especially today, dearest to his heart, his family and my friends, my family and our parents, sisters and brothers, their children, and so many others who called him Dad or Papa. We had only one son and two daughters at the beginning. Today, we have so many sons and daughters. When you look at the program, you will see who our children are, and so many others who call him Dad or Papa, who loved him right to the end. He loved his extended family and his ainga always, and he had his love and support for them. I would like to mention especially his lifelong friends. SEIULI he knew everybody and he liked many people, but he had only very few special friends. Oscar Stensner, Sengi Bilangwai, and Mr. Paul Koffer, who has traveled from Australia to be with us today. At the beginning of his friendship with Paul Koffer, they didn't really like each other. I think they were more like enemies on the weightlifting platform. They were always competing, and Paul Koffer was from the different camp, from the camp SEIULI was in. And I knew at that time that there were two very strong people, but on different camps. When they did decide to become friends and like each other, they became a dynamic duo. And right up to now, Paul, you know Paul. You just have that understanding, doesn't matter what happens, you two understood each other and were able to forgive each other too. So, it's not easy to give a eulogy like this. I've searched my heart over and over again. But my heart still talks to you. My heart still looks for you. But my soul knows you are at peace now. I saw this saying that I just sat there and looked at it last night. If my tears could build a stairway, I would walk right up to heaven and bring you right back home again. You made such an impact on so many people.
But you left your footprints in our hearts for me and all your children and your grandchildren. And we will never be the same again. You sleep now and rest in peace. I know it won't be long. I know one day very soon we'll be able to see you again. In the last few days when SEIULI was very sick, the doctors had told me we have come to the end of the road and that there was no hope really. And I kept on looking at him. He never once cried out in pain. We never heard him moan or groan or curse. All I could see was the look in his eyes, a look of sadness, a deep look of love for all of us. He felt he was going to leave us. He endured right to the end. He was never sick in his life. But cancer is a silent killer. And he went right to his end, praising his Lord and keeping the hope alive in his heart that whatever happens, it won't be long. Talo whai, ui lava ina ua pēia tawalunga manua. Mo o ia fo ili wahoi whangalili. Oha o leo tatai tua whatutoa la i upuawa. Ine o mafuli la au teli. Sa wha malumalu ai nei a inga. Awali e kale siama le atunu. Ia e mātou te lotu teli. Lotu teli lava o malwhanau. A wawa umana o ina I tātou ia fionga, pa ia le tua. Ele o toi mamau. Ele o statou nu umoni le nei. Ai o sui fuanga nei wa ta pena ai o tātou wanganga. Mo le nu umoni o Sauniga ole Susuga I tātou uma. E hala ilona maliu, malona toi sui fua man malu mai leuti, maltu mamau. Moia o SEIULI. Whaatali e teimi tu e Afio Mai o tātou ali. Whaafatai e tātou mo si tanga mo o langa e whaapau. Whamai o hane le moto pātamo I whaalinga no o ia te ia. O hai lātou ne wo pula tele mai. O lātou ne no mai pōpua ngā tele. Mo wa whaasinsina ina o lātou ofu I le toto te mai māmo Iesu Keriso. Whaftai leo fio o mwhantato whaatasi nei tae au. Tō Malumalu wina leo langa o SEIULI. Leo langa sanga lue ai, sa tautua ai. Ai Sisili, tono la ainga sa pele ia te iai, mol mawal whanau. Whaatai te lele atua le whaangahina o lau au auna. Na e fōa I mai tono, lau atunu o sa moe ala I ta alonga a o aunga. Lau e ka le sia, ai mai se o ainga malana whanau. O te fie whaifu I masui o le whanau, Mona ainga e whaamalu lua tuai. I pa I o Samoa. Ai mai se lava ia I lātou uma sa o ina le net tama.
ma lātou ngā lue whaatasi. Ai mai se lawa I lana kolisi pele o aweli. O ani whaale tonu o SEIULI. O upo la tunu e lei se whaiwai a sama mau. A wai potol tautai. Ai le atoa ni atu ki waluna waa. Ia wa te le atam wha maangalo SEIULI. Ai ia tafi malalana malanga. A wale maalo le atunu. Ai mai se lana e kalesia. So I forma ia manu. Awanga iatu ia le whatu ia sua ma alum whanau wala wina le tātou awhia, tātou tutula I olo ia il Paul Kalamel pesele nā moonga ia e fia molia I tā sanga wha mulmule lava soa June se I tā mal tātou pese tula il tātou awhia toe se fulua minute o le tātou Paul Kalamel e toe le umi foi pe tau wina le tuspa ia masina whasoa le titi mai ala leo le tātou Sauniga il manatu wa whaloloa ia au leo le amai al tātou Sauniga. Tātou walala mai lalo. Ole faituina, ole upu ole tua. Our scripture reading is found in the book of 2 Corinthians, chapter 11, verse 23 up to 28. Ole faituina ole fionga pa ia le tua ole maumele le tusi o lua kornito alo na mta upu es fulumatasi. Faituina le fai upu luas fulumatolu o atu ile fai upu luas fulumatvalu. Our reading this morning is found in the book of 2 Corinthians, in chapter 11, verse 23, down to verse 28. Are they servants of Christ? I know I sound like a madman, but I have served him far more. I have worked harder, been put in prison more often, been whipped times without number, and faced death again and again. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes.
3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas. And I have faced danger from men who claim to be believers but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty, and have often gone without food. I have shivered in the cold, without enough clothing to keep me warm. Then, besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Tusi o lua kronito o lana mta upu, sifuru matasi fo ite wina fa upu lua sifuru matolu, fa ngata mai le fa upu lua sifuru malvalu e fa penelo na fa ite wina. O au auna ea ilato wa keriso, o te tautala e peise vale, o sili au, o sili inga luenga, o matua tele i sasa ina, o tele ona tuuina i fale pui pui. Watu lasi ioti, watu 5 ona sasa ina o aue i utaia, e ta ifanga furu ile iwa o uta. Watu 3 ona sasa ina o aue ila au, watasi le fitongia o aue maa. Watu 3 ona malaya o folaunga sa o iai, wa atole po maleao sa o ile vasa. Watu lasia umalanga, se manua uleanga i vaitafe. Se manua uleanga i e fao mea. Se manua uleanga i te ngata alo ulava nuu. Se manua uleanga i te ngata o nuu ese. Se manua uleanga i le ai. Se manua uleanga i le vau. Se manua uleanga i le vasa. Se manua uleanga i uso pepelo. Na oule ngā luenga mamafa maleti ngā, ole matala so, ole fia ai, male fia ilu, ole anapongi so, ole maalili malele lava lava. Tu uia o isi mea, a ole mea i mafatia i aso feiso, ole popole lea, ona o ekale sia ui. Tau ina ia whaambria mai le tua, i le whaita wina o lana fionga po ia, mai e tuma watu ia tia le vi inga, nei se ia o i le whaavau lafa. O te wha maise ma wha mawhan whanatu i le whionga i le whantua, tau seli, whionga i asua Jule WALLWORK. E meise i a alo mwhanau, a inga i tū tele mai tū taulangi. Le Afio Mai o le sui malu o le tātou whinga malo. E meise i a le kālesia pele a le atua i le nei tae au. Ua mai a ona whaaftaia e le whionga i mai tai pāremia, i al tautua SEIULI i le malo, i vaenga SS sa tautuai. Le wheu oma ona whaaftaia atu i a le tuala pen mata Lalovaea tusai ma le tautua a SEIULI le a onga maualunga i avele por kolisi i avele. Ai whea o masui o le kālesia Aso Fitu ole toe Afio Mai i le teiteinga o le kālesia mātou te whaaftai tuai. I le whaltua i asua Jule WALLWORK ma halo ma whanau ma inga whaaftai mo le tautua ma lau aunanga o le afsina tautua tua vai, tautua le whalongolongo ti ngā a le sunga i le SEIULI Paul WALLWORK i le kālesia le atua. O le utu o le launga pupu mo tātou i le so. Launga ma le whaamarusinga whaaptoa mo le nei Sauniga o le whalalausinga o le sunga i le toina i a SEIULI Paul WALLWORK. Wa whautuina i se autu e whapea o le au na le atua.
I've entitled my short presentation this morning with the title, The Servant of God. Ina ua maliu tangata ne o Mose, e whapea upo le tuspa ia o lo tusia te autonome toru whafa upe lima. Ua oti fo I Mose le au auna a Iova I lea mea I le nuu o Moapi. Mose o le au auna a le atua. Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, as the Lord said. Mai tau mai o le atua le whetalai I, pai mai le atua ua oti la au auna o Mose. Ina ua oti fo I le tangata le ne o Yosua, I le Yosua mta upe luas fulu ma le whafe upe luas kuma le iwa. Ua mawai ia mea, o na oti ai lea o Yosua le atali o nuno le au auna a Iova. After these things, Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died. Esele matango fia o whaupunga nei, whaupu ina ai se usu ngā whono ma se tuua o le malo, whamana waina ngā luenga. Ua maea ia whaiva matiu te sa whaia le laulangi le nei. Whai mail whamtalanga le tuspa ia e whātatau le oti o Mose, whātatau le oti o Yosua, ua oti la ua uauna o Mose, ua oti la ua uauna o Yosua. Ai se e a lai ona whapea le whamtalanga al tuspa ia, langa e tā ua le tuspa ia le upu le nei o le uauna e peon whetalai e Yesu. I le Mateo luas fulu whaupa luas fulu malavalu. E peo le ateli o le tangata ele isau o ia ina ia au na mai tangata ia te ia. A ia au natu ia. Mo fo ina atu lo na ola e whai matongi ola e su ia tangata e to tele. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as ransom for many. Mai ma whai ono whape atu I le nei tai au, I le tatu sauninga le nei o le whalausinga, ua oti SEIULI le au auna a le atua. Ua maliu SEIULI o le au auna a le atua. Mai le itioa whapea le whamtalanga al tu salamo. I le salamo e se laus fuma le ono, aulona whaiupe sfuma le lima. E silisili le manatu o Iova I le oti o tangata ame o tua. Precious is the sight of the Lord, is the death of his faithful servants. Ina ua whaia el tangata ne o Yosua ia le toi fuata ina mai a toi whaafou le nu o le atua. Ua langa ina tunga mau I la tou sa ifo I tupua matua o nu whapaupau. O Asera mapaala ua whaial whaamanga o le nu. Ua eli ilunga tuunga mau o I lātou sa ifo I atua ese. Ua au mai o lātou po na iwi masusunu ilunga o le whatwhaitauranga. O nei loa mamau atua I lea Yosua o se whailonga o lo ta oto mai I ona luma. Ona whaiatu leo le whaamtalanga Yosia I tangata o le nuu. O le ale mele e tatia mai. O na tali mai ei lea o tangata le nuu ma whapea atu, o le tuunga mau le la o le tangata o le atua. Esele, mātango fio le sio manga lea. Sa ou, vai lava po le ale, la le mafua anga e leo na ta ua le tangata o le au auna. I le teimi o Yesu ma whaso solo mai lava, I le sfulma le valu centuri, mai fitu ni mea o te fia, ta ua le teimi le nei le umi leo le amai aia, e la unga o le tai au le nei. Mo mua e mafua mai ona o mea tau economic necessity. Lona lua e mafua mai ona o mea tau social mobility. Lona tolu e mafua mai ona ua iai se debt or obligation. Lona wha e mafua mai ona o se family tradition or obligation. Lona lima e mafua mai ona iai ni tamaiti po ni tina ua oti ala tau tane te tau na tausia orphans or widows. Lona ono e mafua mai ona ua ave whatangata o taua captives and slaves. Lona fitu
e mafua mai ona o se whaasalanga punishment ai nofo nei la matu me nei fitu mai mawhai ono whape atu o mea nei na avea ai se iuli ma au auna i le tua ai se a wa sa whaalangolango i le tua i lona economic necessity sa whaalangolango i le tua mo lona social mobility e te tau ona tutongi lana i ta alafu i le tua he has a debt an obligation with his relationship with God. Ina ia saunga le mulo na ainga, tradition, family tradition. E iai nisi e te tau ona fsoswani iai, orphans and widows. Mai o ia o se polonga le anga sala. Mai peona ta ua sunga whelau tusil po na po. Mai o te wha maunia wa sa wha i fo i le. I se tase o Sauniga i le kalisia whaperitania o launga SEIULI. Launga e whatetau i le alofa o le tua. Launga e whatetau i le anga le lei o le atua mo ia. Mai sa o mori mawina i le aso le malingi o na loimata na tau le mo whaino whaila na launga. Ona e mawhau i le alofa o le atua. Ai se a wa o ia o le polonga o le angasala. Ai o wha o leina o ia ona o le maliu o Yesu i lunga o le satauro. Sa whalangolango o SEIULI, a wā o le whamtalanga le tuspa ia le tusi o Roma e ono lufu tolu, a o le tutongi o le oti, a o le tutongi o le angasala o le oti, e iai le whaasalanga o le angasala o le oti, ai o le oti lea sa maliu sui tūlanga a Yesu, sa le oti ai SEIULI ai wa maliu a Yesu, yes, there was a punishment, and who paid it? Na maliu a Yesu. Mai, e le itioa lava, whapena upal tuspa ia e sili le manatu o Iova i le oti o tangata ame o tua. O le fsilila. O le ale meta ua le tangata o le au auna. Whape whiona i loa le tangata o le au auna. Ia le ala alisi atu nei vahenga nei wha umala lea o le wha soa. E mafua ona ta ua le tangata o le au auna e peio e noka. Sa sava vali ma le atua. E peio Abramo o le uo a le atua. O le tura fono le tuspa ia fa tason ta ua se meta ua a fa lua silon ta ua a fa tolu e silion ta ua o le upu lea Abramo le woa le tu e fa tolu ta ua le tuspa ia e te mau le tusi o lua le no fa inga tupu e lua sfurfa upe fitu i sa ia fa tasi fa upe valu ma le Iakopo e lua tolu o Abramo o le woa le tua ma e mawheo no fa pe atu o SEIULI o le woa le tua. Ele ngate ele na o Mose o le tangata pito ianga malu le tuspa ia. E te mau al whamtalanga tuso numera es fulua su tolu. Mose o le tangata anga malu. Mai o SEIULI foi. O se tangata e ese maleanga malu. I la ulava vava iai. Tavita e ave iai el tuspa ia le upu lea o le tu tusa o maloto. Amuia tavita. E tutusa o la loto ma le atua. O iopu, au leo le tangata na whaia le atua le mōli mau. E tolu au wala e mōli mau ai mō le tangata. O le ai lava ia le tangata mō ia lava. O le sila ais tangata e whaatitau le tangata le nā. Ma le mōli mau lon tolu. O le sila le atua le tangata. O iopu la. O le au wala na whaamatala i le atua iopu. O le tangata e saola na amio. E amio tonu. E matau i le atua. E alo ese me leanga mai fa atolo nta ua tuso yopu le mori mau le nale atua tani elu o tangata wai longa tuspa ia le talo male anapongi o Yohane e fa ingoina le tuspa ia o le so na lo faina Yesu o se te fano o tangata na oti fa maturo ona o le finangalo le atua o Paulo o le au ona keriso o le asa faita wina le tato tus faitau e a mata le tato tus faitau e fa pea o au auna ea I la tou a keriso. Yoi, our memory verse, our scripture reading talks about Paul as the servant of God. Numerous fulu ne te ufa peta maitai o le alau atu na o li I fa pe feta maitai. Ai fa pe fea ruta malona ma le tūlanga sa iailo na soifua o ia o te maitai o nuese sa le fiungo fie. Ai fa pe fea e seta Malan fam talanga na whai amora te kai, o e te talo, o au fo I mala ungaru teine lela amatu te talo.
O le awalu luma le tupu a uoti o te oti ai whapewhea le tangata le nei o tō reka i ngā ruenga mta upa iwa e tele ana ngā ruenga le lei ma mea lofa na ia whaia. Cornelio o le tangata anga le lei tangata o le nu. Tangata na au na i le tua. Ma o le maumuli leo te fia whasoa peo no whai atu e le umi lau whasoa i le tau nei. Ua oti Mose o le au na le atua. Ua oti Yosua o le au na le atua. Mai o le upu le au na le atua. E fai iei le whaamtalanga le tuspa i el Mateo e lua lima. A lona whi upe lua tolu. O na whai atu ai lea o lona li i ate ia. Wa le ia. Le au na le ia ma le whaamaoni. Wa e whaamaoni nei me titi. O te tō fia o e pule me te le. I nā uru whale mai a. I le fia o lo wali. E leo toi mamao. O na tātou wa aia leo o ao le langi ua matala. Tātou wa aia Yesu lo tātou matai ma lo tātou whaola wa Afio Mai. O na langa ina leo tūnga mau. O na whapea mai ei lea, le au na le ie ma le whaamaoni. Mai o lau te talo, pe a whai e tūina ifo, le tamanei lona tūnga mau e moi ai. Se aso ma se teimi, pe a Afio Mai le lii, ma o le nata i au whaaro le tai au le toi tutu. Ia a vea SEIULI o se tasi e whapea atu iai le tua, le au na le ie ma le whaamaoni. Sa e whaamaoni me iti, wa o tō fia o e pule me tele. Uru whale maia i le fia o lo wali. I le suafo Yesu. Amene. O la tātou tūlai ma whaumaina le tātou sauninga i le viinga. O le atuina i lunga o le tātou ie i le nuu e au pea. A mulmole le tātou au fia tātou tūlai malangi ina le tātou a viinga whai ulea wha mulmole.
mātou mo o ngai ia. Mātou whaftai e lau fio le mautinoanga, ma le wholofolanga, e iai le aso lo mātou tilimatai atu iai. E le to iai se tinga, e le to iai se oti, o se mai, o in whawhitau li mātou ki whanono ai. Mātou talo le li e whamanuia tele nei au fia, po kalame o te toe, mātanga, e iai e whamnianga malanga leo lau fia. Whaftai lau tali mai, whaftai lau whamangalonga, whaftai au tali e ina e mātou o Yesu, mātou ole, mā walau atuai. Amen. Ia lala mai al tātou awhia, whamulmule lava. E manatu o lea ua te rangi le tātou luai whasangi mar tātou whapolo. Ia wā Sauniga, toi Sauniga ole tamā ia SEIULI. O li aile ngang whaftai lau sunga teitai. Ia whapea fōi le mamalu lau whainga ruenga. Ia mo nei vaenga o Sauniga whaiu ole tamā ia SEIULI. Ai ua avelo tūlai nei vaenga ole aso. Vai masui o ainga na lua. Pea foi tina maftia ia sua ma no faalo ia matu te vala au faalo alo tuai pa ia o le nei au fia I tono nei malu io pa ia fale malo pa ia fatala le lei pa ia foi fale atuno ia ina ia o tatu a wai fatasi I le fanua I sinamonga mo toi Sauniga ole tamā ia SEIULI ia ma ina foi o le Afio Mai ai tawalungai le Aso Fitu ole tamā I le whanua I sinamonga. O le whaalinga lea, ma le whaalo le tele, ia, panuia toi Sauniga ole tamā ia SEIULI whaftai. Mo le temi mulmuli lava, wala au atu, wha mulmole mo le whaaloalo se tātou tūtulai, a mulmole atu I whafo ia sa o le tātou tamā,